Thutha wa gukorwo makĩingĩrĩrwo atĩ thabarĩ cio itikĩraga mĩhaka ya kaunti cia Mount Kenya, atongoria a mũng'ethanĩro magĩtongorio nĩ Rigathĩ Gachagua mathiĩte na mbere kũhungura kaunti itiganĩte cia gĩcũa-inĩ, kũrĩa ndurumeni yao ũmũthĩ merekeirie kaunti-inĩ ya Kilifi. Makiarĩria etĩkia kanitha-inĩ wa JCC taũni-inĩ ya Malindi, atongoria a morĩtie ambunge gũteanĩria mogarũrũku marĩa mendekithĩtio watho-inĩ wa igoti rĩa waki wa nyũmba, makiuga kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrengwo aruti a wĩra gĩkoretwo gĩkiungumio mĩbango-inĩ ya uthii wa na mbere ĩrĩa ĩrĩ na ũcuke. Pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private ya watu wako pale na wale wako kwa serikali. Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara kutoka Rironi kwenda Mau Summit. Kwa hivyo wafanyikazi wale wamestaafu hawatakuwa na nafasi ya kupata pesa zao wakati ukifaa. Kwa hivyo tungetaka wewe Bwana Atoli, vile umeongea mambo ya housing, tungetaka pia tusikie sauti yako. Kwa nini pesa ya NSSF kinyume na sheria inachukuliwa kwenda kufanya miradi Bomas of Kenya na kwenda kujenga barabara? Housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe, hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Markets are a devolved function. Atongoria aya ni marakarĩtio nĩ njũragano cia ayuthi rĩrĩ mwanake ũmwe ũrĩa ũranyitirwo nĩ maabitha a DCI kaunti-inĩ ya Homa Bay nĩ kwĩrĩkana nĩ athũkĩirie rĩtwa mũnini ũmwe wa mũnene wa borithi akorirwo akwĩrĩire thero ceceni-inĩ ya borithi ya Central kaunti-inĩ ya Nairobi na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Mimi sio pastor, I am not a prophet, but from the little that I know, ile shida yote iko hii Kenya imepata Rais William Ruto na serikali yake kila siku ni kwa sababu ya damu ya Gen Z. The blood of those young children that were killed continue to haunt William Ruto and government. Now on the 25th, I have this idea. Kenyans should go there and just waweke tu candles, light candles in front of hiyo gate ya bunge, kusema shetani ambaye anaabudu anaishi huku ndani atoke. Na atoke pamoja, kwa sababu damu ya watoto limwagika hapa. We shall light candles on the 25th outside parliament. Na makĩhũrĩra ndebe mĩto yao ya gũtongoria bũrũri na kũrehe wathi mwerũ wathani-inĩ wa bũrũri. Atongoria morĩtie mũingĩ gwĩcũrania atongoria arĩa magathura gĩthurano-inĩ gĩũkĩte, makiuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩriganĩirwo nĩ ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ hĩndĩ ya kampeini. Kwa sababu ya kufuata Biblia sana na kuamini wale wanasema wameokoka na Yesu ni Bwana, tuko katika shimo. Na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atuonekanie vile baba askofu umehubiri, tupate viongozi wema ambaye watafikiria Kenya, watafikiria wa Kenya, watashughulikia maslahi yao vilivyo bila kujipenda wenyewe na kuweka mambo yao mbele. Ni makosa sana sisi kama taifa kubeba kwa magunia pesa kupeana, ilhali wale workers wa Universal Health Care UHC bado wako hawajapewa zile kandarasi zao. Ni makosa sisi kama nchi kubeba pesa kwa magunia, ilhali ile mashini yetu ya kutreat watu cancer haifanyi, watu wanakufa. Thutha wa igongona rĩa kanitha, atongoria nĩ maranĩirie na mũingĩ taũni-inĩ cia Malindi na Kilifi, kũrĩa mokĩrĩire thirikari nĩ gũkuithia a Kenya mũrigo mũritũ wa magoti. Tukichukua mamlaka, executive order number 1, housing levy out. Watu wa Kilifi wamekataa hiyo nuclear plant inataka kuwekwa hapa Masangoni. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.